ана боз баҳор омад, баҳори файзбор, баҳори суруду шодӣ, баҳори кор, баҳри деҳқонони бунёдкор. марҳабо баҳор, қадамҳои нахустинат бар ватани мо хуҷаста бод. дуруд бинандагони азиз, бо мақсади омода намудани як барномаи хуби наврӯзӣ мо гурӯҳи эҷодӣ аз телевизиони Сафина омадем ба ноҳияи овозадори Темурмалик ва дар наврӯзи имсола бо шодии сокинони сарбаланди ноҳияи Темурмалик шарик мегардем ва мебинем ки сокинони сарбаланди ин минтақа наврӯзи байналмилалиро чӣ гуна пешвоз мегиранд ва шуморо низ бинандаи азиз бо ҷашнгирии наврӯз дар ин минтақа шинос мекунем. моро ҳамроҳ бошед. бовар дорем ки як барномаи хуб хоҳад буд. ҷашни аҷдодии мо наврӯз идест ки онро садсолаҳо боз ниёгони мо бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол мегиранд. ҳатто чанд вақт қаблтар омодагии хуб ҳам мебинанд то ин ҷашни миллӣ воқеан ҳам дар сатҳи воло баргузор гардад. ҳамасола бошандагони ноҳияи Темурмалик ҷашни наврӯзи хуҷастаро ҳамчун иди аҷдодиву миллӣ бо шукӯҳ ва хеле хотирмон таҷдил менамоянд. мо нахуст аз ҷашнгирии наврӯз дар базмгоҳи ҷамоати шаҳраки баҳманруди ноҳияи Темурмалик бо мардумони касбу кори гуногун шарик шудем ки шодии онҳо ҳадду канор надошт. духтарони қадрасу ороста ба тан либоси миллӣ аз назокати наврӯзи зебои ватан басо хурсанд буданду бо иҷрои расму оин бо шеъру бо тарона ва сурудҳои баҳоронаву ошиқона аз наврӯзи аҷам истиқбол гирифтанд. ҷашни наврӯзро бе иштироки хурдсолон, наврасону мактаббачагон ва хурсандиву бозидани онҳо ҳеҷ наметавон тасаввур кард. яке аз анъанаҳои қадима ва деринаи мардуми ин минтақа баргузор намудани бозиҳои шавқовари варзишӣ миёни хурдсолон мебошад ки маҳз онҳо ин бозиҳоро дар рӯзҳои баҳор доир менамоянд. ҳамасола дар ҷашни наврӯз бо дастгирии бахши ҷавонони ноҳияи Темурмалик
мусобиқаҳое ки хоси наврӯзиянд барпо мегарданд. гӯштингирӣ низ яке аз рамзҳои хоси наврӯзӣ мебошад ки дар рӯзҳои гарми офтобӣ наврасону ҷавонон аз нурҳои офтоб нерӯ гирифта ба саҳро ё ба боғ омада гӯштингирӣ мекунанд. санҷидани нерӯву тавонмандӣ ва дастболо шудан ба ҳарифи худ сабқати онҳоро ҷолибу диданӣ ва пуршавқу шӯр мегардонад. кӯдакони дигар дар як гӯшаи боғ ба бозии шоҳмод машғул мешаванд. дар гӯшаи дигар бошад ҷавонони шуҷоъ ба ду гурӯҳ тақсим шуда бандкашӣ мекунанд. мусобиқаи бандкашӣ дар майдони ҳамвор ташкил шуда иштирокчиёнаш аз ду тарафи хат дар майдон ҷойгир мешаванд. кадом дастае ки ҳарифонро аз хат гузаронад ғолиб дониста мешавад. чирикандозӣ ва буҷулбозӣ низ хеле шавқовар буда кӯдакон дар рӯзҳои баҳорӣ ин бозиҳои ҷолибу шавқоварро иҷро мекунанд. хуб аст ки ин қаблбозиҳо ки аз ниёгонамон ба мо мерос мондааст то ҳол миёни наврасон иҷро карда мешаванд ва бояд бигӯем ки мақсад аз гузарониндани чунин бозиҳои варзишӣ дар ҷашни наврӯз ин эҳё намудани анъанаҳои аҷдодӣ ва ба тарзи ҳаёти солим ҷалб намудани наврасону ҷавонон мебошад. наврӯз бо омадани худ дар тамоми хонадони мардуми сарбаланди тоҷик шодию фараҳмандиро танинандоз мекунад. махсусан анъанаҳои гуногун дар ин ҷашн таҷлил мегардад ки ин хоси бонувони тоҷикон аст. ҷашни наврӯз одобу анъанаҳои хоси худро дорад. дар рӯзи наврӯз мардуми ҳунарманду фарҳангсолори тоҷик бо ҳунарҳои дастии худ ба ҷашнгоҳ меоянд ва маҳсулоти омодакардаи худро ба намоиш мегузоранд. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 деҳаи Танобчӣ Темур Малик низ ба ҳама расму оинҳои миллӣ аз Наврӯз истиқбол гирифтанд. чун ҳамешагӣ дар ин рӯз шодии хурдтараконро ҳадду канор набуд. пеш аз ҳама кӯдакон дар саршавии баҳор ва Наврӯзи хуҷастапай маросими гулгардониро ба ҷо меоранд. ما خوشبختیم که چنین دولتی آزاد و تنج و آسایشته داریم. ما تشکر به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت میکنیم که چنین روزهای نکو به ما صاحب گشت. از آن جمله در مؤسسه ما یعنی رسم و رسوم های ملی، گوشتنگیری، بندکشی، بجلبازی، هنرهای مردمی، گلبزم یعنی جشن گرفته ایستاده ایم. همه ساله مردمی دهات تنابچی با تمام شکوه و شهامت جشن میگیرند. از آن جمله با سومنک پزی، با هنرهای پخت و پز، با هنرهای مردمی دوختن، خوراک دوزی، جوراب بافی و دیگر هنرهای خود نوروز عجم را جشن میگیرند. در جماعت ما هنرهای چکندوزی، اطلس بافی، جوراب بافی و هنرهای یعنی مردمی از اون جمله تخت شپی یعنی زنان بیشتر به کرتدوزی کرتای ملی مشغولند. از اون جمله سهم زنان در کارهای جمعیتی بسیار پیش رفته ایستاده است. ما در مؤسسه در قریب 20 نفر زنان کار فعالیت میکنیم. در سویت قشلاق جماعت تنابچی نیز زنان بیشتر فعالیت میکنند. در ناحیه همین خیل زنان بیشتر فعالیت میکنند.
дар ин ҷашни миллӣ маликаи наврӯз ва баҳор чун рамзи посдоштани арзишҳои табиат дар даст суманаки наврӯзӣ ба базмгоҳ меояд ва барои соли пурфайз омадан таманниётҳои нек мекунад. من بهارم، من بهارم، من بهاری کشت و کارم، من بهاری فیض بارم. آمدم تا به جمال خود خاطر شمایان را بالیده گردانم. من بهارم، از دبستان آمدم، با سرور و عهد و پیمان آمدم تا حال هنرمندی کنم، دوستانی خویش را از جان و دل راضی کنم. جوان دختران یعنی چنین روزهای نکو رو به صبرانه انتظارند. از آن جمله انا امروز دختران ما با تمام یعنی زیبایی های خود تمام اطراف را زیبا گرداندن، با کرته های چکن و اطلس خود، با دل پر از سرشار از مهر و محبت با جشن نوروز را جشن گرفته ایستادند. شادی خرسندی کودکان به همتاست. آنها یعنی با دویدن و پریدن، در روی سبزه ها جهیدن، با گرد و اطراف از بوی گل های معطر نفس کشیدن مشغولند. ما زنان و مادران خوراک های آتلای بریده، گندم جوش، یعنی سومنک پزی، باز دیگر هنرهای مردمی که زنان پیشتر مادران ما میکردن، ما آنها را ادامه داده ایستاده‌ایم. در آخر گفتنی هستم که ما جوان زنان یعنی دختران ما فرزندان همین سنت های مردمی را ادامه دهند و باز از این هم بیشتر به این سنت ها اهمیت دهند. ноҳияи темурмаликро низ бидуни духтарони чаканпӯш ва ҳунармандони чакандӯз тасаввур нокарданист. ин ҳунар дар минтақа фасл надорад, он доимӣ аст. сӯзаниву чакану чакандӯзӣ қариб ки аз дасти тамоми занону духтарони ноҳия меояд. бонувони ҳунарманд дар ҳама мавсим гулҳои чаканиро зебову моҳирона мисли табиати баҳорӣ тасвир мекунанд. агарчи дар тасвир ва духтани чакан ҳунармандон тамоми фасли солро сарф кунанд, ба бар кардани ин пироҳани зебо махсусан дар фасли баҳору ҷашни наврӯз зебост. мисли ҳамин гуна ҳолатҳо, яъне гулдухтаракон сарҷамъ мешаванду ба базмгоҳҳои наврӯзӣ рафта суҳбатҳои самимӣ меороянд. наврӯз ба худ анъанаҳои гуногун дорад. чакандӯзӣ низ яке аз оинҳои ин ҷашн ба ҳисоб меравад. ҷавондухтарон дар рӯзҳои баҳор назди ҳунарманди чакандӯз ҷамъ омада, яке ба дигаре ёрӣ мерасонаду сурудхонон нақш медӯзанд. بهار آمد به نکروزه، بچین گلهای نوروزه، به پشتاقه گلدوزه، بهار نو مبارک باد. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوش لاله و ریحان صنوبر. نوروز شد و شادم، از بند غم افتادم، یک جامه و یک سله نوروزی استادم. نوروز را به نوبهار کی می‌بینیم، گلها را به 6 قطار کی می‌بینیم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی می‌بینیم.
آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است، بزم وصال غنچه خندان غنیمت است. ای ساربان ز باغ و بیرون چه می روی، بودن به پای سرو خرامان غنیمت است. نوروزتان مبارک. марусия харазян ҳунарманди моҳиру номдор аз ҷамоати танӯбчӣ ноҳияи темурмалик аст. солиёни зиёд аст ки дар ноҳияи темурмалик зиндагӣ дорад. ӯро дар деҳаашон муҳаббат низ ном мебаранд ва бо ҳунарҳои доштааш азизи дилу дидаи ҳамагон аст. зиндагиву кору рӯзгори ин модари ҳунарманд ки аз давлати хориҷа омада тоҷикистонро барои ҳамешагӣ ватан интихоб кардааст, барои мо ҷолиб буд ва мо бо эшон суҳбат кардем. мо арменияда зиндагонӣ мекардем. шабарам амҷа хизмат мекард, мара хизмат оварда гирад. Мара овард мондаку хизмат рафт. На лази тоҷикиро намедонистем, ӯзбекиро намедонистем, хонагии урусиро намедонист. Як ҳевар доштам, медонист, душанбе дар завошни мехонд, дер меомад. Хатто шабарам хизмата буд кард омад. Ман уже расми тоҷикорем, лафзи тоҷикорем уже камотам ёд гирифтам, ӯзбекирам ёд. Хизмата буд кард омад ва сима гуфт Марусия как дела. Ман лафзи хичонкатӣ гуфтам, изо намекаши, як сол нашида шуд лафзи хитагун када омада катима урусӣ га мезанӣ. Ва сини хуштоману ча гуфт, амекарзеста, я ба назарам тофтеста. Не бачам хидаш габзеста, барои ки хеле гу ма хати урусӣ менавистам, урусӣ ҷавоб медод. Хеле ма ҳайрон мешам, хеле мара изо дод. Ва бачам зенаш тоза ба чихелӣ ку ти рафти дару тоҷикиро ёд гуфт, ӯзбекиро камхат духтарои тоҷико меомадан хонаи мо. Мисол пеш меомадан мегуфтанд биши. Ман гуфтам биши. Ба худам фикр мекардам, ҳам биши меган, значит меган садист даст кати ишора мекарданда. Ба ҳама мешиштим. Ба мегуфтанд иҷа биё. Баъд значит меган иди суда. Ман худам уҷа ана дуюм бор повторни агар мара савол медоданд дар фародам уҷа мефаҳмидам. Ана худам баъд тоҷикирам ёд гуфтем. ин шаварам хизмат рафтам, баъд ҳеварам изиқ нашава гуфта як кетмана дастамда додану мара пеши занако буда гуфта мера чикнен нигоҳ кардам, ман занако зада рафтистанд. Ман айкапошон зада рафтам да халавшона намедонам, не ки нигоҳ кардам мама алафҳоро зада рафтистам, ман зада рафтам. Баъд таблича омада гуфта оҳи икия гуфта не пахта монда не алаф. Баъд мара гардондан овардан дастмда сатӣ додан. Як одам кам урусиро медонист. Ана баъд мара як чӯра додан, гуфтам хеле ама чигитора шунда рафтам бигида. чизи гуфтан ам кора кардам. Фермо дар 10 сол гоҳуҷиши пешқадам шида кор кардам. Мошин падарка гуфтагим. Ҳамидин бача ма кор бисёр кардам. марусия харазян бештар гулдӯзӣ, тоқидӯзӣ, зардӯзӣ, чероздӯзию попурдӯзӣ ва аз ӯҳдаи дигар ҳунарҳо ба хубӣ мебарояд. куртаи чакане ки ба бар намудааст мегӯяд бо дастони худ андохтам ва то имрӯз ба ҳунари чакандӯзӣ машғул асту бо дастони мӯъҷизаофараш офаридаҳои зебоеро баҳри наварусон, гулдухтарон ва модарон омода месозад. ҳунари чакандӯзиро имрӯз бо тарҳу диди нав ба ҷавондухтарони гирду атрофи ҷамоати танӯбчӣ меомӯзонад. Ману занаки хуб буд. Ман ранги фарзанд дори мара ҳурмат мекард. Ай ватани худам да ман бисёр амҷа зиндагонӣ кардам. Ами расми тоҷикора мада махула. Ба ҳунарора хами духтаракон меомадан хонаи мо мешиштанд. Медохтан ҳавас мекардам. Баъд мара гуфтам мара иштон будем. Хуштоманам баъд ҳам зани ҳеварам ҳам хуштоманам.
همین چیزا مرا نشون دادن. اول تقصیری دختم. اینم چکن دیدستین. انا خودم دختم. نکیم چرا من ندختم. شما من خودم چیکاره؟ همین استنیده چسبونده. نه. هم چیزای شما هم چیزای شما هنرمند گلیم می بود، کلین می بود. هم چیزا محوس میکردم یا خیلی نه کروغی و ایتر چیزا را آیه شما نمی‌جود بود. من نمیگم آدمی نیستم دیگر مملکت ما همین تاجیکستان مادام مخوله مثل همین رسم تاجیکو را نوروزی میکنن این اوتالا میکنن کلچه و کلمه و این گنج جوش و همش میکنن. бинандагони азиз, сайри наврӯзии мо дар ноҳияи Темурмалик идома дорад. айни ҳол мо дар деҳаи Шибанай, ҷамоати деҳоти Чилчаҳ қарор дорем ва тавре шумо шоҳид гардиде дар ин ҷо сокинон низ бо як хушҳоливу сарбаландӣ ҷашни наврӯзро истиқбол гирифта истоданд ва айни ҳол дар суҳбати модари бисёр ҳам зебо қарор дорем. Арсанова Сафармо, зодаи Темурмалик дар деҳаи Шибанай зиндагӣ дорам. соҳиби 6 фарзанд, ҳама фарзандо хондагӣ, хонадор кардагӣ. мо дар ми қишлоқ говмол мекунем, ина гова медӯшем, шиша пелонда мепазем, дар дек онро гирифта ҷойҳо меховонем ва дар чи андохта ҳамин хел дуғ мекашем. дуға ба халта рехта чака тайёр мекунем, айчака қуру тайёр мекунем. дар зимистон мо ура рутоб мекунем ба ҳамсояҳо ва ба фарзандони худ таъмин мекунем. аз маскаи и рӯғани зар тайёр мекунем. ҳозир дар ҳами чи мошинкаҳои светӣ биромадаай. ай ӯ мошинкаҳода и дастӣ дуғш ҳам ба маззаи ҳам серҳосилай. ҳати маска мекунем ӯ дӯдӯш мекунем, гудако мехӯранд. мо якҷоя шуда бо дугонаҳои худ шишта оши тупа мекунем, оши брида мекунем аз алафҳои саҳроӣ. қариб омадаем мумкин 5-10 минут паси дигар тайёр шавад дуғи мо. баъде ки мо ин дуғро кашидем тайёр шид, маскаро мегирем, баъд дуғро ба халта мендозем. баъди дуғ чака мешавад, чакаро хурд мекунем. баъди чи дар зимистон хурдҳо карда ба эл ҳамсоё ё фарзандо мехӯрем. ман ин ҳунарҳоро аз модарам ёд гирифтам. модари ман хеле кадбону буд. рӯзи хайр ки ба мо ёд додан, ина мо ба пасмондаҳо ёд метиҳем. имрӯз таваҷҷӯҳи анамин духтарони деҳаи шумо ба анамин ҳунарҳои миллӣ чӣ гуна аст? аз ӯҳдаи дуғкашӣ мебароянд? Мебароянд духтарои мо, духтарои хеле зебоанд, ба ҳунаранд. Шигронаҷон ку биё як дубор дуға бикаш ки ман бефара шидам. Шигронаҷон диги чӣ ёши як каш бачам намиёра бики ба хита ёд мегирӣ. бига хонаи шавҳар рафтӣ дуғ мекашӣ. маска бачака бо шакаро мекунанд. оши тупада мендозанд. инаи тайёр шавад, дуға дар халта мендозем. маскаша мегирем, фати маска мекунем. дуғи мо тайёр шид. ина ҳозир маскаша мегирем.
نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفسی تنگ برآمد. ما در فصل بهار در جشن نوروزی با دوستانمان جمع شده اسمکشی میکنیم و لباسهای ملی به بر کرده و بزمهای نوروزی رفته و رقص و بازی میکنیم. واقعا наврӯз ҷашни хурсандиҳост, ҷашни муҳаббату ормонҳои неки мардум, ҷашни зебогии табиату зиндагӣ ва рақсу бозиву суруру шодкомии хурду калон аст. дар ин рӯзҳои баҳорӣ шодии духтаракону кӯдакон ҳадду канор надорад. онҳо дар базмгоҳ гурӯҳ ҷамъ шуда расму оинҳои наврӯзиро анҷом медиҳанд. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروزی من. آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروزی من. موری جوانی میزنی اندر صمیم قلبان، به عشوه و به یک سخن، خوش آمدی نوروزی من. امسال از هر سال زیباتر و جذابتر، گلچهره و گلپرهن، خوش آمدی نوروزی من. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد، همزه بی چمن نوروز، همزه بی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. بزم گل در چمنی نوروز است، دور گل گل فکنی نوروز است، تا به گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. мо гурӯҳи эҷодӣ дар идомаи сафари наврӯзии худ аз ягона хонамӯзае ки дар деҳаи шибанаи ҷамоати Чилчаҳ мавҷуд аст дидан кардем. ин хонамӯзаиро сокини деҳаи Шибанай Ҳасан Солеҳов дар хонаи худ таъсис додааст. нигораҳои дар ин хонамӯзаи ҷамъоварӣ гардида таърихи зиёда аз 200 сола доранд ва аз тамоми қаламрави кишвар ҷамъоварӣ гардиданд. хумдонҳои гуногун, либосҳои қадима, табақу косаҳои чӯбин, сабадҳо, чароғҳои қадима, кафши чӯбин ва дигар нигораҳои ҷолибро дар ин ҷо дидан мумкин аст ки бештари онҳо таърихи деҳаи Шибанайро бозгӯ мекунанд. дар дили ман меҳри осорхона аз давраи кӯдакӣ буд. хеле соло пеш
لیکن یک اقدام نیکی جناب عالی شد وقتی که نوروز جهانی شد، وقتی که سال رشدی سیاحی و هنرهای مردمی شد، باز با دل من یک مهر و محبت دیگر باز پیدا شد. از همون وقت سر کردم من همین نگارها رو جمع کردم. نگارهایی که در اینجا وجود دارد شما ببینید اگر بعضیش 250 تا 300 سالها عمر دارند. نگارهای خیلی قدیمی هستند. وقتی هنرهای مردمی است، وقتی که رشد سیاحی است، سیاحان آمده میبینند. ببینید ما در اینجا یک نگارهایی داریم که 250 سال زیاد حتی در اینجا عمر دارد. کرتای چکنی داریم که از متای حاضر نیست، متایی که صوف پیشینه بود و رنگ همین گل‌های همین از همین رستنی ها رنگ تیار کرده شده، همین متا هم بافته شده است و دوخته شده است. همین چکن خیلی چکنی قدیمه و چکنی نایافت است در اینجا. و یکی از کوزه‌های دیگر یعنی که خون بگیم در همین زیر همین چکن موندگی است. این فرهنگشناسان دیدن با امیر عمر 300 ساله حساب کردن. عموما در اینجا ما همین چورا جمع کردیم که هم مهر و محبت در همین هنرهای مردمی، همون میراث نیاگان در همینجا محفوظ ماند. اگر همین اقدام نیکی جناب عالی نمیشد، اگر سال رشدی سیاحی و جهانی شدن نوروز نمیشد و هنرهای مردمی نمیشد، همین نگارهای کس زیر خاک میموندن و از چشمان پدید میشدن. من شکرانه میکنم که اینقدر نگار زیاده از 2500 نگار در اینجا محفوظ است. نگفته نماند که در همین دیه مکتب است. این مکتب دخترک آمدن همین شناخت شدن. در همین بعضی چوی را دیدن که حیران شدن. مثلا چراغ‌های قدیم که چراغ‌ها را دیدگی نبودن، چکن‌های پیشینه، حتی هم دخترک پوشیدن. دیدن که در همین دیه اینقدر یک چی خوب است. جوانان وقتی که میآیند میبینن تاریخ گذشتهشون به یاد میارن. مثلا یک دو جوانان کمپیرهای اومدن همینجا تماشا کردن، گفتن که من یک جهان تاثیرات پیدا کردم. همین اول گفت من یک جهان مهر و محبت در همین چی نیاگان کردم. دویمی در اینجا هم بچه‌ها، هم طلبا، هم دخترکا، هم خویش اقربا، مهمانا اومده تماشا میکنن، یک جهان تاثیرات بخشون میگیرن. یک چیزی هست که خیلی قدیمی است. بینندگانی عزیز، چه خیلی که خود شما شاهد گشتید، مردم سربلند ناحیه تیمورملک جشن نوروز بین المللی را با یک جهان خوشحالی و عنعنه‌های مردمی استقبال می‌گیرند. در حقیقت در یک روز سیر کردن نوروز تیمورملک مشکل است، چرا که در هر یک خانه و محله و شهرک‌ها ساکنان و مردمان جشن نوروز را با عنعنه‌های به خود خاص جشن می‌گیرند و ما نیز می‌گوییم که بگذار در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی دائما نوروز باشد، خوشحالی باشد و محبت و صداقت دائما پای برجا بماند. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد.